Ko Māori e tēnā tātou, hono mai ki te Pakipaki, ki te hāhi o te whakaahuatanga haraporetanga o tō tātou whaia Maria Takakautapu. Good evening everybody and welcome to the Church of the Immaculate Conception here at Pakipaki on this evening of Our Lady of the Rosary. I'm here in the 1880 Church of the Immaculate Conception, which stems from the time of Mēri Hōhepa Suzanne Aubert. This rosary is dedicated to Mēri Hōhepa and her role of Godmother to the babies she cared for and baptised here in Hawke's Bay and at Pakipaki. We think and pray for all mothers, for our own mothers and our spiritual mother, Mary, the Mother of God, Our Lady of the Rosary. The format of this rosary includes Himene for each decade. The tune of the Himene is God of Love and Compassion by Pergolesi, and the words for the hymn are taken from Pā Hēmi's 1893 Māori Prayer Book. The words are in the comments for this rosary event. In between each decade there is a reading from the book Te Ahi Kā by Pā Hēmi Durning during his time here at Pakipaki. Te Ahi Kā o te wairua tapu is a compression of the Word of God. Before we start our rosary tonight, we think of Pā Hēmi Durning, Pā Hēmi, and these are the words that he has left us in Te Ahi Kā o te wairua tapu. Coal is one of the fuels for the fire. It is sometimes put into briquettes, which are coal dust solidly packed together. The fuel of Te Ahi Kā o te wairua tapu is, as has been said, the Word of God. The Rosary is form of the Word of God, a short compressed form like briquettes. It covers the whole of the life of Jesus, or at least the main points in his life. Jesus has said, "Let your light shine," but the light must come from him. The Rosary brings us the life of Jesus in an easy-to-handle form, like briquettes. Each decade packing a certain amount of the precious fuel, able to give a clear heavenly light on our problems of this earth. But before it can do this, the fire of prayer must be applied to it, and then when it is radiating its own heat and light, we must try to understand it. Meditate on it until its glow begins to affect us, and we see certain things to be done and others to be avoided. He taonga te kino, he taonga te pai. This is the important part of the Rosary. It is meant to reshape us, to bring us out the image of God, put there at the beginning when we were made. Through the Word of God, Jesus works in us like the skilled worker he is, softening us up with the fire of his love, and then reshaping us. These are all works that are part of the Rosary. So, let us pray this rosary dedicated to Mēri Hōhepa, her role as Godmother for all of the babies she cared for and baptised before they died here in Hawke's Bay. We pray for our own mother and for our spiritual mother, Mary, Mother of God, and your mother too. Ki te ingoa te matua te tamaiti o te wairua tapu. Amine. Haere mai te wairua tapu, whakiki ati ngā kaua tanga te whakapono. Whakaorangia I roto I a rata te kāpuroto aroha. Tonu mai tō wairua, ka hangahotia o mātou ngā kau, ka whakahotia te mato te whenua. Ko te ihu, ko te rai, tiki noho hia te rongo. E te atua nau I whakamatau te ngā kaua tanga te whakapono mā te maramatanga o te wairua tapu. Ho mai ki a matau mātou ki ngā mea tika mataua wairua, kia hari tonu mo te māriatanga e tukua mai ane ia. Mātou mātou ariki mahe hukraiti amine. E Māori hae te matua o te hunga whakapono. Ki a toro to atawhai.
ka harawa kai hanga o te rangi me te whenua. A ki tāna te mai te huatahi hoki kia he hukaraiti tō tātou ariki. I whakaahua te e te wairua tapu, i whānau i te takakau i a Mēri. I whakamamaitia i ngā rā i o pono te o pīrato. I rīpekatia i mate i tanungia i heke ki te iweri. I ara ake i te hunga mati i te toro o ngā rā i kake atu ki te rangi. A e noho ana ki te ringa mata o te atua Matua ka harawa. Ka hoki mai anō ki te whakawā i ngā tāngata tore i ngā tāngata mate. E whakapono ana hau ki te wairua tapu ki te hāhi tapu katorika ki te kutahitanga o te hunga tapu. Ki te whakakaore tamo o ngā hara ki te aranga mai o te hunga mate ki te oranga tonutanga amine. E tō mātou matu i te rangi kia whakatapu atu ingoa. Tūkua mai tau rangatiratanga kia whakaritia tahia hia i te whenua pēnei mei te rangi. Ho mai kia mātou ai ane tō mātou taro o ngā rā katoa kia wareware koe i o mātou hara mea mātou hoki. Wareware ana i te hara o te nungi kino kia mātou. Ai o e tukua mātou ki te whakawaingo o te rā Whakaorangia mātou i te kino. Amine. E Mēri manawa kapa tahi e inoi ana mātou mō ngā hua whakapono. Awe Mēri e ki ana i te keratia kia koe te ariki, ko koe whakapainga nei ngā wāhine ka whakapainga o kia he utu o tō kōpū. E ahata Mēri te mātua o te atua inoi koe mō mātou he ngā rai nei a i te auro tō mātou matingarawa amine. E Mēri whakaahua harakore e inoi ana mātou mō ngā hua tūmanako. Awe Mēri e ki ana i te keratia kia koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga o kia he utu o tō kōpū. E ahata Mēri te mātua o te atua inoi koe mō mātou he ngā rai ane a i te auro tō mātou matingarawa amine. E Mēri hini nui o te awe inoi ana mātou mō ngā hua aroha. Awe Mēri e ki ana i te keratia kia koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga o kia he utu o tō kōpū. E ata Mēri te mātua o te atua inoi koe mō mātou he ngā rai ane a i te auro tō mātou matingarawa amine. KORŌRIA ki te mātua me te tamaiti me te wairua tapu. Mei te tīmatanga no kia pēra hoki ai ane a kia pēra kia i ngā taumutunga kore amine. Ko te MIHITERI KORŌRIA mātahi, the first glorious mystery. Ko te aranga o te karaiti muri mai i ngā toru rā o te matenga. The resurrection of Jesus. Our Lord rises just at the time when the sun rises. The sun is beginning an ordinary day, but Jesus Christ rising from the dead is a kind of sun. And his rising is the beginning of a new day, a day that will never end. In the risen Jesus, the world of God has made a permanent contact with this world. And the blazing fire of God has now become available to his people in the Mass and the sacraments. Kua puta te ariki ngā here o te mate, kua hinga tana, kua ora te tangata, ka kitera Maria i tōna tamaroha, ka mau te whakapono
E tō mātou matua i te rangi kia whakatapu tō ingoa tukua mai tō rangatiratanga kia whakaritea tō hia i te whenua pēnei me i te rangi. Ho mai kia mātou ai nei tō mātou taro ngā rā katoa kia wareware koe i o mātou hara me mātou hoki e wareware anei tāra o tungi kino kia mātou. Au e tukua mātou ki te whakawaingo tira Whakaorangia mātou i te kino āmine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a he hutu o tō kōpū. He hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a he He hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a e hutu o tō kōpū. He hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a he hutu o tō kōpū. He hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga harai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a he hutu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a he hutu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a e hutu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a he hutu o tō kōpū. He hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a he hutu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapainga ni ngā wāhine ka whakapainga hoki a he hutu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua i noi koe mō mātou he unga rai ane a i taoro tō mātou matingarawa amine. KORŌRIA ki te mātua me te tamaiti me te wairua tapu. Me te tīmatanga no kia pērā hoki ai ane a kia pērā kia i ngā taumutunga KORŌRIA amine. E he hu whakakawareti o mātou hara Whakaorangia mātou i te kāpura o te iwiri. Arihinu ngā wairua katoa ki te rangi o te rā ngā wairua e tikana kia tino atawhai. Jesus, I trust in you. Ko te MIHITERI KORŌRIA mārua, the second glorious mystery. Ko te kakenga o he hukaraiti ki te rangi te aroaro o ngā āpoto. The ascension of Jesus. Our Lord gives the Church her mission to hold Te Ahi Kā o te wairua tapu and enlighten the world with his doctrine. Her light will always overcome the darkness by his power
till the end of the world. Qu'un ana mahi no hoi ki te ao kake ana ki te rangi te tamao te atua mahu e ake a Maria he kuke ngamo te hahi hei kai Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, a world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Jesus, I trust in you. Ko te MIHITERI KORŌRIA mātoru, the third glorious mystery. Ko te hekenga iho o te wairua tapu, ki runga ki ngā āpōtoro. The descent of the Holy Spirit. We said Te Ahi Kāo te wairua tapu began on Easter Sunday, shining out of the risen Christ. It shone out from his human nature. And now that human nature of the man-God sends out Te Ahi Kāo te wairua tapu to these foundation members of the Church. And he will remain and guide the Church into all truth. I te rangi ka haruru ka rere te wairua, ano he a rero ahi ki runga ki ngā konga, ka te maramatanga I roto I
E tō mātou matua i te rangi kia whakatapu ato I mua tūkua mai tō rangatiratanga kia whakarite ato hia I te whenua pēnei mei te rangi. Ho mai kia mātou aia nei tō mātou taro ngā rā katoa kia wareware koe I o mātou hara me mātou hoki e wareware ana I te hara o te hungi kino kia mātou au e tūkua mātou ki te whakawaingo tira Whakaorangia mātou I te kino. Āmine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ne ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana I te keratia kā koe te ariki, ko koe whakapaingia ni ngā wāhinea, ka whakapaingia hoki a heu te uoto kōpū. E aha te Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga haraia ne a I tau roto mātou matingarawa amine. KORŌRIA ki te mātua me te tamai te me te wairua tapu. Me te tīmatanga no kia pērā hoki a ne a kia pērā kia ke. Ai ngā taumatunga kore amine. E he hu whakakahoretia o mātou hara Whakaorangia mātou. I te kāpuro te iwiri arahina ngā wairua katoa ki te rangi o te rā ngā wairua e tika. Kia tino atawhaitia. Jesus, I trust in you. Ko te MIHITERI KORŌRIA mā whā, the fourth glorious mystery. Ko te tangohanga ake o Maria ki te rangi. The Assumption of Mary. Te ahi kā o te wairua tapu had made one complete conquest among human beings. Mary, the Mother of God.
with a heart that in all things twinned the Sacred Heart of Jesus. Separated from him by his death, yet she remained joined to him by her extraordinary faith, hope, and charity. And now, her earthly stay over, she is reunited with him in the glory of paradise. E o ka ki te tama I mate aia Maria, e mo atu ka tapoto te kuini o te a, o tira ka tikina mai na manoa here, tōna tina na roto kei pā mai te piro. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, a world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Jesus, I trust in you. Ko te MIHITERI KORŌRIA Marima, the fifth glorious mystery. Ko te karaunatanga ia Maria hei kuini mo te rangi me te whenua. The crowning of Mary. Her glory is our final glory. Fire reduces all different things to one. And the everlasting fire of God's love will finally make God all in all through Christ. And there will be one Christ loving himself. Saint Marie of the Incarnation says, the last work our Lord did inside her
was to make her one with him. Ka whakatau ahehu ki tāna matua hari, pikitia toro na kanoho ake ake, ko koe te wheturangi he tikai ki ahau, ngā iwi o taku hahi e tohi nei te ao. E tō mātou matua i te rangi, kia whakatapua tō i mua tukua mai tau rangatiratanga, kia whakaritea tō hia i te whenua pēnei me i te rangi. Ho mai kia mātou ai ane tō mātou taro ngā rā katoa kia wareware koe i o mātou hara. Mea mātou hoki e wareware ana i tāra o te hungi kino kia mātou. Au e tukua mātou ki te whakaorangia o ti rā whakaorangia mātou i te kino. Āmine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe tariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o hoki a he hutu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga harai ni, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o hoki a he hutu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o kia e utu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o kia he utu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o kia he utu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou e hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o hoki a he utu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou e hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o kia e utu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou e hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o kia e utu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o kia he utu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine. Awe Mēri ki ana i te keratia ka koe te ariki. Ko koe whakapainga ni ngā wāhine a, ka whakapainga o kia he utu o tō kōpū. E hata Mēri te mātua te atua inoi koe mō mātou he hunga harai ane, a i taoro tō mātou matingarawa amine.
KORŌRIA ki te Matua me te tamaiti me te wairua tapu. Me te tīmatanga no kia pēra hoki aenea kia pēra kia ake. Ai mātou mutunga kore a mine. E he hu whakakahoreti o mātou hara Whakaorangia mātou I te kāpuro te hiwiri. Arahina wairua katoa ki te rangi o te ranga wairua e te kāna. Kia tino atawhai. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O merciful, O loving, O sweet Virgin Mary, Inoi koe mō mātou e te whaia tapu o te atua. Kia tika mātou mo te tango I ngā mea I mēngatia e he hukaraiti. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. Ko te ritani o Mēri Takakau Tapu, the Litany of the Blessed Virgin Mary. The responses are tohungia rā mātou and inoi mō mātou. E te ariki tohungia rā mātou, e he hukraiti tohungia rā mātou. E te ariki tohungia rā mātou, e he hukraiti whakarangona mai mātou. E he hukraiti whakapainga mai rā mātou. E te atua te mātua e te rangi tohungia rā mātou. E te atua te tamaiti e te kai whakaoro te ao, tohungia rā mātou. E te atua te wairua tapu, tohungia rā mātou. E te atua kotahi i ngā hunga tokotoru, tohungia rā mātou. E hata Mēri, inoi mō mātou. E te hata mātua te atua, inoi mō mātou. E te hata takakau o ngā takakau, inoi mō mātou. E te mātua he hukraiti, inoi mō mātou. E te mātua te keratia o te atua, inoi mō mātou. E te mātua mārawa, inoi mō mātou. E te mātua takakau tonu, inoi mō mātou. E te mātua harakore, inoi mō mātou. E te mātua aroha, inoi mō mātou. E te mātua miharo, inoi mō mātou. E te mātua te kaihanga, inoi mō mātou. E te mātua o te kai whakaora, inoi mō mātou. E te takakau mahararawa, inoi mō mātou. E te takakau e tika ana kia whakahonoretia, inoi mō mātou. E te takakau e tika ana kia whakanuitia, inoi mō mātou. E te takakau kaha, inoi mō mātou. E te takakau mārie, inoi mō mātou. E te takakau tika, inoi mō mātou. E te whakāto o te tikanga, inoi mō mātou. E te nohoanga o te maharatanga, inoi mō mātou. E te take o tō mātou haringa, inoi mō mātou. E te nohoanga o te wairua tapu, inoi mō mātou. E te nohoanga pai o te keratia, inoi mō mātou. E te nohoanga tāhua o te aroha tapu, inoi mō mātou. E te roha tapu, inoi mō mātou. E te pūhara o rāwiri, inoi mō mātou. E te pūhara rei, inoi mō mātou.
e te whare koura, inoi mō mātou, e te ako te maunga rongo, inoi mō mātou, e te kuaha o te rangi, inoi mō mātou, e te whetū o te ata, inoi mō mātou, e te whakaoranga o ngā tūroro, inoi mō mātou, e te kai atawhai o te hungahara, inoi mō mātou, e te kai whakamārire o te hunga pōri, inoi mō mātou, e te kai hanga o ngā karaitianga, inoi mō mātou, e te kuini o ngā mehera, inoi mō mātou, e te kuini o ngā pateri ake, inoi mō mātou, e te kuini o ngā poropiti, inoi mō mātou, e te kuini o ngā pōtoro, inoi mō mātou, e te kuini o ngā maritire, inoi mō mātou, e te kuini o ngā kai whakapuaki te whakapono, inoi mō mātou, e te kuini o ngā takakau, inoi mō mātou, e te kuini o ngā hato katoa, inoi mō mātou, e te kuini whakāhuatia haraporetia, inoi mō mātou, e te re mea te ato e whakaorangia nei ngā haraotia, hohia mai toro mo i a mātou, e te re mea te ato e whakaorangia nei ngā haraotia, rāngona rā mātou, e te re mea te ato e whakaorangia nei ngā haraotia, tōhungia rā mātou, e he hukraiti, rāngona rā mātou, e he hukraiti, tōhungia rā mātou, inoi koe mō mātou e te ata mātua te atua, kia tika mātou mo te tango i ngā mea I maingatia e he hukraiti. Whakakoria tia te ariki e koutou e ngā tau iwi. Whakakoria tia ia e koutou e ngā hunga katoa. Mō te mea kua whakakangia tōna te whai a tātou. Ai mai ana te kono te ariki ake, ake, ake. Gloria ki te matua me te tamaiti, me te wairua tapu. Mei te tīmatanga no kia pera hoki ai ane a kia pera ke ake. Ai ngā taumutunga kore amene. E o mana mātou ki roto ki tā pai e tātou mātua te atua e ua koe whakakino ki o mātou inoinga, ki o mātou mate engari Whakaorangia mātou ake ake ngā mea mātuku katoa, e te takakau I whakakoria tia, I whakapainga mine ki te ingoa te mātua te tamaiti o te wairua tapu. Amine. Kia tau te rangi Māori, kia koutou, peace be with you. Thank you for joining me in this rosary. I wish we could be together to pray communally as one. Unfortunately, at this time of global pandemic, we cannot be together. Peace be with you and your families. Aroha nui, the greatest love to you all. Keep te ahi kā o te wairua tapu strong in your hearts.
from Pakipaki, noho ora mai.